BJP hapangno subainani bagai Congress te Tipra Motha kaisa satini tolao phainani muchungka hinke yakse bodor CPIM botiar tongu srangsalo melarmat CPIM tangnogo kaisa kokthum panda khlai hastini joto thungkrang bodolno kaisa satini tolao phainani bagai koimungna rekha hakotor CPIM ni tangfang Sitaram Yechury Congress by CPIM Thansa mani agloba hafangno subainani bagai BJP ni biskango phanchuk ya yaksi bodol abono termani kubuni lamano naitoknani bagai saitokmungo ongkhorjak CPIM Faine Bidansabha Chongbariwa bodolni nahar mungte strategy chongwi nahar mani logi logi Chongbariwa bataini rokni mung shawi nahar nani nahar mungo kraksalo melarmat ni CPIM tangnogo haste CPIM ni joto adong rokno tui kaisa nangkukmani koksa pandawa achukmani hakotor CPIM ni tangfa Sitaram Yechury Koksa pandawa manjaka CPIM ni politburo adong Prakash korot kebangnai bodolni adong manik sarkar CPIM ni haste tangphang Jitendra Chaudhary akosong Phiaba koksa pandawa bo BJP hafangno subainani bagai ongkhori phailia mungsalama botol kaitham Thansa anglai BJP bai bataya hinke haino hai hafango achuk phirnai BJP abono toi srai srai phirok mung ongkhori phaika asalni koksa pandani kok salai mungo single contest khlai eba Congress bai Thansa anglai bataima niya globo BJP no hafango achuknai abono toi bokri mungsa mithikmung haki BJP no Mechenani bagi kaisano lama CPIM Congress te Tipra Motha obodol kaitham Thansa anglai nani Aboni bagi BJP hafangno subainani hinke Congress te Tipra Motha kaisa satini tolao phainani muchungka hinke yaksi bodol CPIM botiar tongu hini saklai mungriha CPIM srangsalo melarmat CPIM tangnoko kaisa kokthum panda khlai hastini joto thungkrang bodolno kaisa satini tolao phainani bagi koimungna rekha hakotor CPIM ni tangphang Sitaram Yechury ত্রিপুরাতে পার্টি আছে মোথা আছে আপনার কংগ্রেস পার্টি আছে যারা আজকে ওরা বলছে কি আমাদের সংবিধানের সঙ্গে থাকবেন ডেমোক্রেসির সঙ্গে থাকবেন এই রকম যে আক্রমণ যেটা হচ্ছে এরকম যে পলিটিক্স অফ টেরর যেটা চলছে ওদের বিরুদ্ধে যে আসবার জন্য যে প্রিপেয়ার আছে আর ওদের সঙ্গে পিপলস লাইভলিহুড ইস্যুসে তুলবার জন্য রেডি আছে এইরকম ফোর্সেসের সঙ্গে যাব Principal forces ache, Motha ache, Congress ache. We have said it very clear. We have moved an amendment to the constitution, which is pending before the parliament for a long time. It was in fact moved when Jitin was in parliament. They are also pleading for the constitutional solution. So they are not going beyond the constitution. So within the framework of the constitution, earlier the other outfits, they raised something, the Sadin Tripura, like that, but this time, first time, they are asking, that is raising the voice of the constitutional solution. So we are also talking for that. Whatever that we will see, we will talk to them. But then our position is clear. We have said that only within the framework of the constitution, the autonomy, maximum possible autonomy to the tribal areas must be provided. Towards that end, an amendment was moved. That amendment is now pending before the parliament. So they have some differences, amendment to the schedule or amendment to the main body. So that are issues we'll discuss. Yes. The first point is that whether today you want this BJP to be defeated or not. Don't bring in issues. The Congress brought in emergency. Shall we have seated judgment with them? So the point is, what is your priority and focus today? In fighting the emergency, we united with all forces, including these elements who are now in power. So now, in order to defend the secularism, we will unite with all the forces who are willing to come forward to defend secularism. Abo haikino Tipra Motha ni demand abo unconstitutional yahini bo phirok mungrikha hakotor CPIM ni tangphang Sitaram Yechury Tipra Motha te CPIM ni principal pherla yahini bo phirok mungrikha hakotor CPIM ni tangphang Sitaram Yechury yangte khaksa phaising kokthum pandawa haste hapangte BJP bodolno sejawi dalbidal koksil chamung tisaka haste CPIM ni tangphang Jitendra Chaudhary Rajakor agulini simi omitni kokthum Chini Khorang আগামী 12 জানুয়ারি যুব দিবস উদযাপন ও জনবিশ্বাস যাত্রার সমাপ্তিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে বিজয় সংকল্প জনসভা। আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ। আপনারা সবাই এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে একে সাফল্যমণ্ডিত করুন। বন্দে মাতারাম, ভারত মাতা কি জয়, বিজেপি জিন্দাবাদ।